Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponitha Namrata ing tipia phana ho kang sai longwek nang Jipura UWFKA song pen Nogao rong supia long kache songpon Karlitang namrata ing tipia phran kedam joya phutha Klardak pen ho kang sai longwek nang Jipura United Women Forum of Karbi Anglong East West Karbi Anglong Chelang Pet pen Nogao rong supia long sodak pen kache song par omdam phluk anpin Jakong ni pain ko rapliar ni ada porpai ke ba porpen United Women Forum of Karbi Anglong asong pen Jepatir pi ponsi Karlitang namrata ing tipia phran kedam joya phutha Klardak pen ho kang sai longwek nang Jipura Nogao rong supia long kadukawe Bang Pharohini Sosial Mu Chepengsi Nogao Deputy Commissioner DC Bibase Sarma Phan Pinpura Lo Mate Memorandum Pajirpon Anpar da Klardak alam theka chini ji aphan Nogao Police Station na longta humri damsi Superintendent of Police Mate SP Suproti Borua Phan Chetong Dampen Chingki Chethan Chingwai Pon News Report Karbi Anglong News Channel Pukhuri lang ke jangpen inu tabang phopran ke dam na pen alogot sarpi marinot kachingnang Nijang Karbi Anglong ke parlo Kheroni Police Station angkang lakhapli Nowai Bela rong Pukhuri lang ke jangpen inu tabang phopran ke dam alogot sarpi marinot kachingnang pon Kedam tang ni phaing ko ra ke thomar ni Kunj Bihari Chauhan arta ningkan thongke brapho Pukhuri along kithi ta bang arpum ke long pon nerlutili porphai ke thomapor bangso phit rongara datum mailu outpost along berta policy Police atuma dimak long an palidam Kithi ta bang arpum ke long pon lake Juleswar sahu atuma Pukhuri pusi radatum jongpon sonsi Juleswar sahu atuma ron re pensi hor ke jor lok pusi ningje pon Kunj Bihari Chauhan aner lo por horjun damlang bangso phit kupi kuson pen loni Pukhuri along si kithi ta bang arpum long pon Lasi Police atum angton alam theka chiniji aphan sarpi mari nut lapen Juleswar sahu aphan nang inang si karjo sai deng pon bom nu pusi birta ribdun long Kheroni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel आपका गांव का नाम दोनों मनवाई क्या हुआ है हमें आदमी इतना इकट्ठा हुआ है क्या हुआ है आदमी डूब के मर गया है कहाँ का आदमी डूबा है 4 नंबर का क्या नाम था उसका कुछ भी है कुछ बिहारी पिताजी का नाम सलमान कैसे डूबा मालूम हुआ आपको अब कैसे डूबा हम तो आया था मैंने देखा कि मैंने इसी में सब आदमी है वो डूब गया है तो आया है वसी बाबू तो उसके बाद में तो मैंने निकाला है लोग तो ऐसा है ख़त्म मर गया वो आदमी मर गया क्या है क्या नदी है ना पोखरी है पोखरी है पोखरी है किसका है पोखरी तो जलसा साहब जलेसर साहब का अपना पोखरी है हाँ कितना घंटा पहले लगभग मरा आपको खबर मिला हमको 2 बजे के समय में 2 बजे अभी आप आकर क्या देखे ऐसे ही देखे हैं क्या चीज़ देखे आकर क्या देखे हैं ये देखे हैं मर गया है निकाला है लोग डेड बॉडी निकाला है लोग। पुलिस पहुंची है हाँ का नाम क्या है बर्फी देवी यहाँ में लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं जब हल्ला सुना है तभी हमें देखने के लिए क्या हल्ला हुआ है लड़का डूब गया जो डूबा है वो आपका क्या लगता है हमारा बेटा है क्या नाम था उसका कुंज बिहारी चौहान कैसे डूबा हम तो नहीं देखा है आदमी को सुन के हम आया है यहाँ क्या बोला आदमी आपको बोलता है कि तुम्हारा लड़का उसका घर में साहू के घर में मोबाइल है और लड़का कैसे पोखरी में है कौन साहू साहू का संपूर्ण पता नहीं है साहू का नाम क्या है जलेसर के उनके यहाँ काम करता था हाँ अच्छा डेली आता रहा यहाँ में काम करता रहा कैसे आदमी हमें डूब गया हम तो नहीं देखा है बाबू आप आकर क्या देखिए हैं आप जब यहाँ पहुँचे हैं तो क्या देखिए आदमी झूठा देखा है उसके लड़का बाद तो नहीं देखा है उसके बाद आदमी ढुका है वो हमें निकाला है तब देखा है लाश कहाँ ढुका है आदमी पोखरी में उसके बाद डेड बॉडी निकाल दिया है हाँ दारू होने जंगल में चोरा और बहुत कोला कोला घर में अभी से
कौन दारू बेचता है? जलेसर साहब बेचता है, जलेसर डेली साहब। पिया, एक गिलास दे देता है, काम करवा लेता है, अच्छा, एक गिलास ही पिया देता है, उसको काम करवा लेता यहाँ शराब बिकता है, आप लोग आके हल्ला नहीं करते हैं महिला समितियों के? है। अब हम लोग का घर दूर है, इसीलिए हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग घर क्या नाम है आपका? संदीप चौहान। ये जो जगह है, जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है 4 नंबर नवाजी। यहाँ में इतना लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या हुआ है? यहाँ पर पोखरी में एक आदमी डूब कर मरा है। जो आदमी डूबा उसका नाम क्या है? उसका कुछ बिहारी नाम है। पिताजी का नाम उसका? उसका पिताजी का नाम हनुमान। तो आपने आकर क्या देखा यहाँ में? मैंने आकर यही देखा कि यहाँ पर 2 आदमी घुसा था पोखरी में। पोखरी में घुसा था, उसको निकाला था यहाँ से, यही देखा। पुलिस पहुंची है घटना पर? पुलिस पहुँची, मैं आया था तो। Nijang Karbiang long thar pi risoi janga tumning kan siang bong games and sport ka chepati pon jai me kedeng pon. Nijang Karbiang long Jerikendeng police station ka parlo long thar piang kang risoi janga tumching room si. Ningkan siang bong pen ki thorni oweking ya tumaphan games and sport ka pathu pen. Yoge prana phan mi sen pen muni da kaya long ke dugi thak ok prana hin. Long thar pia hawara risoi janga tumaphan muni da chithi. Mate ok prana phan kai kya ko setan mi sen pen sopir bi kaboleng rum long ver je phan. Long thar kia risoi janga tum chupate pi ponsi anisia phan asong games and sport ki pathu phan long pon. Long thar pia hawa risoi janga tum pen anisia phan games and sport ka pathu di pon ajai me ka long. Alhia man peng pen ka chupa pon APHLC spokesperson ang tonging ti ka thar phan si phan lo. Lapen labang so ajai me ka long hawarang kangang bong ke thegi ding atum ta chitong dun pen. Long thar pi risonim so pen ke pathik pon games and sport ke pathu pon ka chitong dun arada tumaphan. Muni da kayang bong games and sport la kakinang sot na ya sayang denglo pusi ka chitong arada tum ana phan ning pirung tekang tang te ani sia phan long thar pi risoi jang atuma phan man peng pen ka chitong dun APHLC spokesperson ang tong inti ka thar pen rada phan ning ka pirung alam ke than tekang alam the arju ik sinang Mokoilung pen ko helet minik report Karbiang Long News Channel Itu ingin aparat ke theke ding ke tuan ampat dak nang chetong dun rong asara mondulia sa teng ke cheng lok pipo podun riso nimsu akibang phar ke concrete ti khangjang rong ke klar itala pello rong ka ching thuri itala pello la pen ka cherat ka chitu hala so aja kong tala ka ching rum pen hello asi ti na pusona mai ki bi theka abang ke ni ning sam pik mupen alang li kaning ri bang ke thekiri ta ingar tiklang pusi cipulo sita dak longka thepian lapen morning sar tum da pulo ingram olang kuta pu sita ingram u pule lang li ningri sita dak adin nang le roken ka pathuji ki juiji aphan ki sit ki dang bang gala ke penat ne bang ka charli thek tum ki dia som sita ka bang ka ang thek ka bang ka lang lo Punane towar cedon thor internet cedon thor adin si tame la kuson kapathu ki kisi ketang secret abange theglong oi de tahai theglong ngartik ane dak gale tum puan ingram olang ku kaning ri ki thekiri do elang ku kaning ri din si tame la puana ki mi abangela ke ha kunane toy lompen kunane towar me lang me senadin ben le jingbar kri ubang sin ki thegam long do Lasi netigo la puson ki di pon bangke lapen non ki thurmi a ove tuma phan pini la bangso amai long pen nili hin pen kapari lapen ke than ka pachini kang tung ke la hello ile tum abi hek pen sitane ke theka son kwan ma ka ji pe ong kon theka bangke la ke netigo lam lo non itum pathu ponpo komane bangge ha national international le vegnangji pulang kali mate lele denangji pulang dakali hala le un vegji etum si bori chodangi pulang kali nili thanam lang mo anji sinang etum college leji mesen a college ong ledunji ha angtan ang tung chali leji ase ha nang tum college ong chali a hu bangke lalu tak tek chot abangke nang litum argi do ede ji kita nang litum sports
afon ang teglo lama ton kaprega penang teglo la pen kutine kikin kirang ibu keleng kan ke chenglok afon kaprega teg lutang te nang li arti bang ke do pigi lage English atun ke personality pusikulo personality pulutang te nang li bang arti lage nang li pan nang li arje nang kelang penta arti nang teglong nok te tan ke di arahi teglong buku he kargi tu na tan arahi teglong ku kasi hala daran itu punar na kitu hada tan itu bangke arahi teglong ku nang li kacal itu na kolej long tan nang li pan teglong nang li football batu tekser ki kata captik ha song ka prega patu tek hijab le bu na tek a tar le bu na jita bu tek agenda ke nang li leng nai ta leng tek Aki tega son do ulo putang den nang lira hir la abang bilet tike adap tur da prang ben la keng ben nam di mo akot nang telo an ke sugar bang hobi ne aki so nang logo te la ansi adap tur da prang ko keng ben dam pong ke busy minute tu la son ni la se mo e ore no da ansi e o ma kereng mit ko anan man ke so mala tu ti nit piniti seta ingong na tu bang ke je than yok lo ani bang si exercise klem lo pule pule na jog lo achu tiki kang hoi ben ke cheng lok chu e chu som ka tok ka ven ta la ka anda exercise pe ne charap lok lo daglom ge na ne puti bok tara ke dam ke gari hum jo ke lan theklong oi ke di ho e keng pen ke dam si ke ong ji ta pen a leng da tu ji po la ka lu ke dam ke dang lai hun ta ka lang no si da ke inglong lo man ke ko phedur ku bang theklong ge ingar pik ke nang theklong li Lasi ihin ke langgam lu, ihin kan langgam lu putih siap kopai son lah bangke. Laso ihin kan apa? Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu.